Үтө көннен мен атын Филиппова Валентина, хеттис номердах осколатын 11 бакалахын öğrenäçtebin. Темам кыллар аттары келбис самого домохторугар эби материал. Тоғоһо, саха тылыгар самого домогугар икки сүрүн улахан Григорьев оны Нилунов тылжыттара бар. Кыллар аттары келбис самого домохторугар араран үрети чинчии бечәттемит материал суох. Оскола оғытын интересин тардар материал суох боллағана самого домохторугар интерес үтер. Ол ихин оғылырка анан самого домого темаға араран көрдүрүү тоғостоох. Чинчии бірдеметі самого домог. Сапахалаахын, эби материал оғы информацияны үйгер хатырыгар, түргені көйдүрігер ыларыгар көмөлөһөр. Чинчии немалара, мунью таблицаға келлери. Сыла, Джон биле көрөрүгер таблица көрүңнә хаби материалы оңору. Соруптар, амбастан кыллар атырыгар сыһаннаах самого домохторугар тылжыта оңору. Икиһинен таблица көрүңүн быһары оңору. Үсүһүнен таблицаға тылжыты нардан келлери. Чинчии тухана кыллар атыр келби самого домохтору. Самого домох. Өйдөбүлү усуранны кохуяр, икки эбетархазды тыл хулбу солталамыт ситиме. Холобур атаққа биллер код. Уно мурпут курдук саңарбад. Самого домохтыллара сол буллубат бу уларибат формалаах тыл ситиме. Онан ситимнээхин бүтүннү бир тыл, бир устук өйдөбүллээх. Кыллар аттары келби самого домогор жоннору кылга холуян, оюлан, эбеттер кылы сыһаннаан көрдөрөллөр. Таблица көрүннээх эби материал. Быһатарды. Бу гиперссылкалаах таблица. Кылаатын баттаатаххана ити кылы ааты келби самого домогун быһарыдын кытта тахарар. Бу кыллар ден столбикка аттенин баттаатахпытына аттен тыл келби самого домохторун быһарыдын кытта тахарар. Төттүрү ден баттаатахпытына таблицага агалар. Оюуну баттаатахпытына оюуга агалар. Түмүк. Мен кыллар аттары келби самого домохторугар таблица көрүннэ хаби материалы оңордум. Бу материал оскола оголоргар анан оңоһуңутна. Таблица ара серчилиини оңорорго көмөлөһөр. Мен турорбус сылбын онна соруктарба сетистим. Бастатан туран тылжыттан самого домохтор болан бесирге мустум. Иккиһинен таблица бар самого домохтор бөлөктөрүн киллеттим. Таблица ого өйгөр хатырыгар көмөлөһөр эбит. Болгомдого тиһин мактал.